Республика бастың автоледита бұхарылынна. Усалдан улуғығар соттутағы доғырдығы музей комплексігар түрдіс республикатағы автоледи күрағар 11 улустан оны жокускай кораттан барыты 13 команда кытынна. Кирселях құрақтағы түмігер Хотунаян, оны супер автоледи номинацияларға кайылақтыр бұхардылар. Нария Бачкарева салгыр. Сылтан сылмасынаны ытар кәрәң ардар ақсанлары әлбән ер. Төрдістігілін ытылар автоледи күрағар ұрақ дебәкке, үйәе бүліттен сұнтартан тие кәлін кытыннылар. Күрақтағы сылы соруға жақталар қамсағынларын сайынлары, чөл олығы общественный түмсүйлер үлелерін опытын тарғаты, етенне сопар жақталар мастерстваларын үрдети болар. Билинги жақтарға тух массынынан сылжы ден ити көрілен, оньон, дем болбатақ. Бу биремәгән түргенлек туттан әлбәх биремене ылаңын жоныңга сергегар тухалагы оголоргун ижагын агалагын оннук ден. Бастыкы күн аян хотон күрәктәйгә бәйне билһиннәри, хобби, талант, сахалы тагас күрәгән көрдөрдүләр. Манна 100 местене Сунтартан Надежда Тихонова, 2 местене Мәхаңластан Мария Шипошина, маннаги местене Талбат аланнак Тоян Мөрүкейите Александра Элистярова ылырысы дисте. Бәмдәгәне сохыйдым диякка бары хүрдәк, кыхтак, күстәк бай командалар кәлбиттер. Онтон үрү муңрак буллади. Быелгы супер автоледи күрәгән устугурдан уаз массынаны ыты күрәктәге балыгынятыгар килбитә кыттачыларга устуктары вескәттә. Оларан барытыгар дегеттер опыттак сопар Зоя Сыроватская бастың биремени көрдөрән кайылагынан тагыста. Супер автоледи болгондаганы бараны ата үксен сатыктаган жан олен ите быел механиканы келлер биттер баһалар. Оннача ари ыракаттар көрүстүбүт. Автоледи күрәгән кемегәр жакталлар түмсүйләргә активист жакталларганан школа актива республиканская семинары республикатагы жакталлар союзтары тәриян ытта. Бу курдук 11 улустан онна Жокускай кораттан сүз бәенчә тимир көрөлөк кәрәң ардар бәйбәне кытты бирсән көрсән санат астаһан дохуя сыннан әһир мәхаласка көрсөйөк болан таргастылар. Нария Башкарева, Григорий Холопков, Саха телевидениета, Усалдан.